sumbe breda no bejo emo mo ya bada sumbe breda no bejo mo ma yin tai boni e tani benya osra yin mai no onya me di na me bi yin tai yesu e we di na me bi yin tai onya me di na me bi yin tai yesu e we di na me bi yin tai bini down we ba kaya bebo boy ho bini down we ba kaya bebo boy ho so beba no pa ya ye kancho say duru ho na hu say beat ni bo say afa ball na no e bi kura exercise no wuntimi nyobi no e dia dance say ebiri bi aso da bi aduru so Jumadia ya to ni din say Ghana today e was SOMPA 106.5 FM Accra Abre Corona na live for 90.7 Jumawura kwambo ate wone papa toast mo se wo mo bie mu ani eye SOMPA ene pa no ene won se ka sabre kro na 106.1 SOMPA tachiman eno nso ye live edi dem uye no firi ho a 101.3 ye ho eno ye SOMPA doma na no wa hina champon ene dom no akua atwuma asimo SOMPA ta kwa empress wo maso mo eto topete emanso ye mu nyina eho na wormofa edifri abusuya takura adefo efa bi SOMPA 103.3 eni mongoma no so ye Facebook eho ena yeje won kanto so wadwenkyere ena afi wudihye bi di na woda sabre eye sabre no a SOMPA 106.5 FM Accra na wode aba na afi akukuda ma edi won ma woda ne no ohunu se wono wo mo ena eche anopai yenya atenase no kai hunu se enteso nkonnante SOMPA 106.5 FM ye bie yensamsa Christ cross ye ji obia wo de adwadie no mu no de wose wotara na awai wo fitie na asuri won hunu boto anomfa kora wanhye no ene SOMPA nto kese esanse SOMPA no wakasa wosoro di ho adanse asase nsote no ono nso di ho adanse enti sa adwuma no wa asase so na wosoro kataso nko ade a sa tie bia emfaso no ebubram so enti wo de dikaje sa ahoma weto 0531 886 216 0531 886 216 so pese one SOMPA didwa fresa ahoma no wo pese ohunu bibi fa SOMPA ho a no wa frɛ ho utimi ye voice note kura de ba o won betie yiwa no kama saa na afrɛ nso ne wamfa obo se ya frɛ back unya wo ba bia SOMPA 106.5 FM Accra entimantem bia wo mu no wonso wojatonde betimi adurubunu mu a ene saa ahoman enne nkomo anopai ensam no enya pese me nkomeka me yesko ya atenase saa na mahu so wonso wabie wafidie natum information centers na bie de agum adrafo no kamu.com wo mo de nam ebinum de wo mo phone etie phone.com fo ye ma mo nyina mo ebre no so a ye bebie nhoma natum ama mo nya ho kwan abem na nsemu a won kratanum de nam online portals no so ye wo se wunya bi de bo ntoma no anopai edidi nkomo no na wankoka ntwi ana ankoka nkwankofom ama emra nkwankoso na emom woka ye hu se wo de a wo ka ne ye papa esanse utie wo SOMPA 0260196064 0260196065 eno eye bra ye bi nhoma natum na emom SOMPA 106.5 FM Accra no
wobetimi de wadwenkyera to ho ya yebekenkan ede amawo madwo akwaba ejani esquire na waboboa no boko de adom na onso nyame ehu ye mobo firi na no me hu se na odi case bi achi ntina me ne me se bia special prosecutor de na no wo ka se yewura kan be ba na no nso na wo kwakodi achi na nso me ne me se docket no bibia da yi bibia da yi na nso de ensem no dosu ye papa nye easy dosu ensem no dosu na se sono nam so ntino ne hu wom dodo se eja fini aba na edi no kre enti no from weekend na the body na chese adaji nipo so kra mabo adwuma nso adwuma da se eja ye no ma eyi dwumedie bi nso di ye kopie obi ma so no na esese ba ne eja ye need ye cheni of course at least you have to be updated nti so far so good mkrata na ba anopa die daily guide daily guide ewa daily post daily democrat the Ghanaian Times the new publisher the Ghanaian publisher just ene de obi abadwane ene obi abai nti ye bebo so tew said ye be ya e betimi exhausted but issues no dodo no aye asem kro no krata bia fabi nti ye boso ba ko a eno ano no na de wo de aba na ye bia obi amfa ma no na ya boy no so said ye be ya yensan repeat nyoma ne dodo no abi obesha se ama me na me daily graphic wo ha ena me the chronicle ya the quotation aba na so be kan APAM DADAA no Mose ngoma Exodus ena the new crusading guide nti madwa fa me etu right yemfa daily guide obokrata no enhyase emfa emamo na wo hwe front page hanum se Dr. Mamudu Baumia ena ne sen eda hyiremu yi ne nyina ene se na wotwi awieye eye nano memene da New Patriotic Party NPP amnyuku no womo eko abato ano ekoyi nipa baako a obetimi abetu franka ede ama amnyuku no 2028 abato no emu na yere mo animsam se enipa enum eneko akansie no mu nipa num no eye Dr. Alhaji Mamudu Baumia 2024 candidate Emma NPP former vice president ewo Nanado Danko Akufo-Addo na penso ono so no woginamu yewra honorable Kennedy Akompreko ohene Japan former MP Asen Central na woginamu Dr. Yaw Osei Aduchum former education minister no woginamu enafe engineer Kwabena Ejeyi Japan wono so Kobi ena ebo acha no eni yewra Dr. Brian Echampong, former Agric Minister, MP for Abetifi, wononso ejinemu. Na womo ekowie abato no, na chese 333 polling stations, ena yeto abano ewo Ghana half na babia. Enkowie asiye no, results a ebaye no, na Dr. Alhaji Mamudu Baumia, enya 196,462 votes. Na the rejected ye 561 rejected ballots. Enti wo keka votes no a eba ye nyina ebomu a na chese Dr. Baumia wonu na ahuri adi kan. Yewra Kennedy Japan etoso mienu. Dr. Brian Echampong etoso miensa. Dr. Yaw Osei Aduchum etoso enan. Ena engineer Kwabena Ejeyi Japan enso etosu enum enti arrangement no sa wonde ni position ho na no die na ballot no so we number 5 engineer okay da se ho enti ehwa na wo kae enti no Dr. Baumia de no ginamu ma ohamu nchichemu aduonumu ensia ho baabi be 56% eni echiripo kakra ehonum ena yewra Kennedy Japan so na wonam beye 23.76 ho ena
Dr. Brian eba be 18.53 na ade ba ko a eso manfo hye ne so ne se nipa bebre no a very surprised say Dr. Brian Echampong etimi pulley that amount of vote no because ye wo constituencies ni bi ni areas ni bi a obia to abama no yeah no correct especially Volta region honom baby no o pulley voter very massive na ebinom nso wo ho a na baabi wo ho se wo munya adaji de se Ghana ha baabi a wo mahu no ken nso waba pay yeah na owura Brian baabi ani ho a wanya bi baabi ani ho wonya bi wo baabi a na de obenya nso no ho se na ehye nkuran enti no amanfo dodo no a of the view say eyade a yewura Brian Echampong was a publicity no was a public appeal no aye adwuma no like wo gina mu a market ne ho te se de Dr. Baumia no ne kan mu aye na enke bia nka surprises bi be pie betimi atene na we nso na ye platform a wotimi bo adwuma wo baabi ba won say one emre no eka ho one shall ntem exactly okay na aside no nso no one say Dr. Baumia de wono no face ne wo hodada enye ne first time ni wabeye vice president Echo 2024 no correct ma support no ne publicity ne ye very massive resources ne nso wo ho enti no na ense da nya wonwa pi se Dr. Baumia etumi badade ba ko no manfo so kan se yewura Kennedy Japan ase amanfo edi ne hwamo kakra wo hwe adwuma wo ye campaign a wo ye ne message ni ade ene de na nipa binum so eka ene akire de delegate no show wo abato no so a utum se fear delegate no ade se sa nkomo ne de ense se politician ni bia ema ni refida but so far wo hwe ne dimi na ene se de wosifa accept na utum se ade a no aboa ne ho dada wo hunu nipa enti no enya de a na se da hanipi ye de ye hu abonten eno no enti menye outside gentility home cry debi okay enti the daily guide and pain so e de ba ye efa abato no ehu eno no na eno wo kratafa etoso miensa na wokọ kratafa etoso ensia meba akosua cartoon ne ho eno se de osono flag bearer 2026 ena Dr. Mahmoud Baumia wogina osono ne so wogina ne so ena wokita franka no okay ena chese akosua aye cartoon ni kama ede ababeto nsisi a wono ena eye flag bearer ema NPP amanyoku no Nana rallies NPP for Baumia eno ewo page 6 ewo daily guide emu na chese former president Nana Adodankwa Akufo-Addo eno wo kire mu sesi a wo manya ato aba no eyi nipa baako enti sesi a na esese amanyoku no na ye ma ye focus no ekọ wo ho Dr. Mahmoud Baumia na flag bearer enti support ne mo bia esese party ma ede ma no se de be ya 2028 victory no ebetimi akọ ede ama NPP for no eno ho adwuma na esese amanyoku no eye. I missed my prophecy going for counseling. Prophet L. Bernard Nelson Eshen. Enti D4 baako anyame enam ne so ede ne ye adwuma ewiye bremu eye Bernard Nelson Eshen prophet wono na that Spirit Life Revival Ministries ano na womo ma follow ni ministry ache no womunim adwuma nyame edi owura no eye for the past 30 years ne ade opanyina ye ministry wa ye adwuma na wo gina ne pulpit enim ehye enkom say yewura Kennedy Japan ene be wini abaya wo mokoto enano memene dai na enkom hye na wode bae no na enye baako enye mienu wakan severally wa grant interviews achium say wo na wo so ye hwan aban wo mu wie mu se dai eye den kra and the level of confidence wode ehye enkom no timu say
so wonhu bibia anko wo meka na eno na wo mkoto aba na results ne baaye no no say se wo betimi de wo ministry ato ano sa na fe ko wiase issues ne de conversation wo be Facebook TikTok just a baby amanfo so ne say akoko anya tefle so no they've really roasted the prophet of God wo matoto no pa tutu srani abasa nya easy na eno na ono ankasa de official public apology ebaaye say he missed the prophecy and you see enya ha na meme ba betena aba be kire what works and now what happens in the prophetic but ojidi ni bia wedi the prophetic echi ache yeah one more see how it works someone could miss a prophecy but not miss God nyame na di asem ne ma but eye nipa na interpret the nyame ka no enti as to say ote ni ye ote ya ekwan ben so na offer so a o deliver a message no eno so ye ade a esese omanfo ehye ne so enti wo se wa pacho wo ye very sorry ese eba ne sa o ma eniema bi edi nanim enti okontem eja de nyame ka no enti o ye very sorry monfa nche no but ono o mekire wo say ni asie nintino koso asom nyame anase jai koso aba na sori anase jai eno no de ejina wo awo ho enti wo sesesi ana watwe ne ho e di a free public statement say bia o hye nkom de afa insemo ekoso e wo man ni mu e mana ba abontin sesi a wo de ne ho sie kakra na wa ye ne ho adwuma ebre ya esemu no he will bounce back stronger enti no kra ye bi enti mu amototo no ne ade no I mean abum we enye de edi kan ni but I'm sure said the lesson in it no ye nyina ye besua e de afri mu na yera Ibrahim Muhammad you see that is something anything I mean no I'm of the view say say wo ye nyame adwuma who use pulpit use the pulpit for the calling it has been destined for fire no ho adwuma obianka say ma yen hyenkom I mean that is why prophets are there Bible mu ye wo adifo anyame fa omo so hyenkom fa oman anu omo wom oman ne ebeto omo nipa binum ane enti na eyade a ewo ho enye foforo ena enye bone so obi be hye enkom ede afa oman eda ache ho enye bone na emom no esese uhunu how you go about it enti sa wo hye nkom na wo me say prophecy na eno nkire say nyame ensa eniu so enema bebre ena go into it nyame kura ma odifo bi ko ka kire Ezekiel say won kye ne japade no oba biwu exactly enti no enko wiase no so asana ma mfedu numa ka ho exactly it doesn't mean say nyame anka na no nyame kaye but ye adwuma bi na no Professor Kwamina Abuchi say you were permissible will of God. Wonderful. And you perfect. You see, I listened to an accountant unya brea kokain sa 15 years na nyame ma Hezekiah no kone ko head de wode sa 15 years na ye na hwe say ekoyi ana sa nkoyi enti no etoda utimi yetimi ka bibi ade bia ubetimi agina so abompa ye yes he prayed nyame tie mpaebo no oyi adwuma bi ekoso nyame tie ye eyeye enti e bi kura odifo kan ye yes no odifo kan ye so adaji nso antena ono so kɔbɔ mpa ye e ka kire nyame so oye kremoni nso wa ya asɔre ho adwuma enti nyame obema maria na okay ena ekoso meti hei se nyame ka se adwoa afi eye wafi ubedi ye ubenya adwuma pa ubeware ubeyesei na se me hyedem wantu anamon na mentu ho anamon mompa ye se ade nyame aka ne beba mu a
enima bebre wo ho no mu a ebetimi aha enti no that is Prophet El Bernard nso ni issue a ebaye na aside no nso no Yewura Ibrahim Mahama wono nso enya honorary doctorate degree efri UMAT safo sedeng hwa prophecy no ebi atwi no wo ho ote aware asem no sompa nso akatua pawum enti no eno so ne de wo University of Mines and Technology UMAT for wo mo abo Yewura Ibrahim Mahama abaso amano honorary doctorate degree enti dwumadie no so weekend yes SOMPA 106.5 enti eno so ewa ha na yehwe se we no GTech for yesre mu ada se isi ade ye ya na na ye ba enti no eno ho asem eno no enti Daily Guide edibi by court rejects AG's objection to amendment efa tokonu ema me get to tokonu ECOWAS asem no ehono na asemi me ka sa akoda wu na ye wo hu enti ene ye court ya san reject sa attorney general objection no enti eno so ho asem ewa hanum sei Nigerian actress Angela Okori omo a womadi sinitwa echi ne de womu enim no or say Angela Okori spends weekend in prison. Ye che no, Angela Okori, ye kasa wada so wo police custody, wo Nigeria, Suleja prisons, wo say nana lawyer for hwese wo betimi apɛ bail condition, wo ma pɛ bail bi de amano, and so enya de se bail no, etimi ebe mu, ne nyina no ɛfa nsɛnsɛm ahodoɔ bi a ɛkɔkɔ so industry no emu. Enti eno so ho asem ewo ne Mercy Johnson issues ne ade Kwabena condemns infidelity. Renowned high life musician Kwabena has condemned men who engage in romantic relationships with their wives, closest friends and family members, describing such conduct as deeply hurtful, immoral and destructive. Enti aside meddling with the busuani ade no gu okra waware so na ofa na yiri echi na yiri adamfo na onenam ma asem ne ade o sesa ade ne de enye ade a kwabena na eka sa asem no ya kwabena na eka wa hu biribi asem o nti we prophecy ana mpacho enye prophecy okay enye prophecy advice eye futu wo se waware a tena waware ase tena ho ma dosu pi na wo he na wi ba ko se wono na opese one ne bobra enti denti na ese se wo san ko outside the marriage ye nima bi wo so oba nso we so ekoma ma wa hwehwe mu an we be ma ba ko na wo so one ne betena enti ene ne ntena na mommobra no na so say bi o how kakra bi ba pe you are going to seek solace in another man's arms ne de then de enya de a ebebo nti apam anopei ensem ne bi a Daily Guide enso ede bae ene mabobo so no mo ene wa bo Daily Guide ma mema the New Crusading Guide enso ngade mbi anopei wode Yewura Adaji Mahmood bebe baumia wode nimfuni abeto no wo so wanwene enokre enwachi wode na dankwa akufu ado wachi man PSA be ma bo adanso de aba abeto ase ene wo se we all kind of brofo in 2028 we will let Ghanaians know our policies are driving Ghana's economy recovery. Just we can pray in 2028 wombenya adaje pa ma Ghana for hunu se sede ye hu se niam eyese se de aba mpapa aba no eye wo mo nhyehyɛ ya wo mo hyehyɛ to ho no na aba ne to so a hu se aba mpapa aba enti no the New Crusading Guide abokrata de wotwa ba ye bi eno no Prophet Uche se ono nso ne prophecy ne ebo mu pa wo ka se ba omi abewen na waren anopei eno nso wo ha apam me say there were nkrofo enyumakuo global info no money ade individual me te hei Musa Dankwa me te hei me nya politician but na minim say Dr. Baumi abewi does it make me a prophet dabi oh
na obese se akokọ obeto eda se boa wo ye bankwa de ye foro no no na da ore free de ena no na Anthony Abeifa ka bu wo kan ai se duwa bi kro no o ebi mo hyehyɛ enti ade ne de politicians ana Ghana for na no mu nim se Dr. Bawumia Abewini no mo di no na ye nkom sha na no enti niema bi wo hono mu a obe and people think that they agree with someone who said, "Oh no, who is politics?" A social science. I mean, and niema bi wo hono mu a yes. Nyame ensa wo o man bia na brabom. Life is not just trust as the hunu there be. Niema be because but niema bi wo hono mu a me ka me nkwa me yemfa someone komhye someone ade na nchechire ne too much. Ejechiri too much. Wo ye MP. Wo ye MP wo nya wadwuma yi. Wo constituency kura ye hu. Parliament ho kura wo che say wo nya hwe. Ya ma obako wo nya adwuma bia. Emfa na wo bi atna wa ye atempintin kwa awaki over the years. Me patro ye beto atia wo. MPA ye beto atia wo. Enti se wo kọ enti wo pese wo ka kire me say other aspirants na wo mo kọ en sorry mu ekobu nkotodweje mpaebo eje nkomhye ne ade no wo mo no omo nka nyame ma ho ana omo nka nyame ma ho omo ka ho yenkuye ni mu enti eno ye the new crusading guard ya na kopek so se wo san susu bio se yewura February mu yi no petrol ebesa ate aba fom eno eye de anopai the new crusading guard wecha ede aba yewura Ibrahim Mahama ne honorary award awakwa akwaje doctorate no eno nso eda ha krata na mfansie eda ha bi na e-bike and wheelchair donation boost Ghana national wheelchair basket team eno eye wo mu abibinti wodi dem agura wo mu die bo basketball ya wo mu tete sakre mu no ena wo mu chese amanfo se de wo nsi beso wo mu asene ebre wo mu sakra wotimi tenam na ede wo mu kro no aboa pa ma wo magudie no nso etimi enyini eno nso anopei edaha na nipa be se de wo ho ena wo mati nananom wonse do ewo nso asase abuagum ewo DR Congo anopei the new crusading guard watwa bi ede aba ena ye boso nso ede ama yetiefo a wo mutie sompa afidi kesi saa na Chinese national ya wono nso echese yamamre ne yamane yama ye ni nkwa ho pa ena afi ye mra no nso ye mu no eba ne saa wo man no de ye hwehwe bia ye nsa betumi aka esanse da ache na ye hwehwe no eni obi akurom eda ya ha na waya ma ye yi nso no na ye wa ena wahwo ye no nso ye boso ede ama ye tiefo mampani Mahama wakasa de afa show speed ne show a wo ba be ye no wo Ghana ha ye obese okohuruti ajorofu mu ni nyina waka ho asem sana maame jifago machine so aka bi de aka ho echese ba wo ba ye no kwambi so na beboa pa titru ene tourism industry no anopai eno nso ye de new crusading guard obokrata watwa ba ye boso ama yetifo daily post ena me de etwaso na wokokrata fa etoso enan no a Yewura John Dramani Mahama Ghana mampanyini en wo chiremu ese Women's Development Banker womo ehye ho body year campaign se womo ba wombe toto niema na adwadifo a womo ntitru emma ye betimi enya womo special bank dia ama womo na ensi ho kura no a ebia kakra bi womo betimi enya imbosia no womo de aye womo adwuma no yesi aban ba ye bank no a atonsum yenka ho asem cross da bi enye sa netie ye ka say plans are far advanced nkomo no akwa akire na wo say vice president Professor Jenna no opoku agema wonu na edi initiative nanim enti wo mu didi nkomo ne nyumaku ahodo investors bi ni ade se enche wo mo hwe nim se saa ma ne bank no ebetimi aba no enche mu behunu na eno so etimi abo akrata yi e de ho asem aba na dwumadie bi akoso eye customer service index 2026 Ghana dia wo mo ayesusu pono a womo de ba na afibia no womo hwese de customer service etie ewo nyuma ahodo mu yese Ghana yatia ba D+
na yegyina bi kura ho baabi na na 2021 no eni ye 2022 eba ya ni 23 ba bi free C- no ba C+ ba B plus ni chesenka ne yakɔ yanim na chesenki yakɔ yanim na so 2026 die ne de di no de ankoye ade nso eye no kore nyumakuro bebre wo Ghana ha customer service ne enye ene ebubo bi so ne ade active amo ne hwa amo yeso wo mokra na ase wo mo de ne ba ni mu kakra yes Stanbic Bank na mo ne wo mo nkeka ho wo mo no mo de ne ba asoro kakra na de aka ne de MTN na mo ne wo mo nkeka ho ne de wo mate adakra nye customer service nye dodo no anyumaku bebre wo Ghana ha no maban ene ankorankore ene wo mo di susupuno no ebaaye ayifuo wom ena maboso no Melcom fuo wom Total Energies wom Aqua Safari Family Health Hospital boat fuo wom GRA fuo wom Haptel MTN nyumaku ne doso ene wo mo di ni nyina egu susupuno no eso na customer service ne de yesre nyumaku no wo munye bibi mfamfa ho abanyo anko me say ubetimi apem wapa wo be fra me bank bi a me ni wo mo ya GC before me say ubetimi afre customer service line obi amfa wo be fra say bia wanya issue bi na wakoho se wo mo address kora no chesa se de besi fatete ehu agu so eni ade ase de enso wo ho ane ye send messages enti eno ho so ho asem wa hanum sei police arrest 7 suspects in highway robbery along Tamale-Bupe highway wasa nipa anso na ye kire wom ne de wom mfonyini ababegu hanum a aba enkawa egu wom ensei ahafo nkase mu so sara robbery sahodo bi a ekoso police fo akire nipa enum ya wom so suspect no ye de wom mfonyini egu ha Mahamadu Segu wono nso ka ho Sule Bukari aka Taylor Abdul Sulemana Kofi Muftawu ena Jalo Isa wo mu nyina emfonyini egu eye Daily Post mu a anopai wa post bie ede aba yenso yada ne akire ede ama etifo penifo ekire mu se 2026 eye very possible say yesika cedi no ebetimi aye very stable eye analyst bi na edisa ensemi atu edwa ene wanya bo possible no waka stable yi de possible mine what the Daily Graphic enim eno eye da agi Mahmoud Baumia was Baumia set sight on 2028 rallies MPP for battle sweep 14 regions eno na Daily Graphic efade to ha say aba wo moto ye no mantambe say edu enide wa prapra hopa anopai Daily Graphic the obokrata ne dia wode atoso bi no na wode Dr. Ibrahim Mahama ne honorary award wadie no nso wode ehon so ababeto ho bia ye bosu ede ama yetiefo na abibiman na ekasa se de nije wo mototo hye wo mo so ne entokwa bi no ma ekọ okoso ho no enya de beboa wo ma adwobre mra anopai wo makasa ede afa ho Daily Graphic wa boso na yenso ye boso ede ama yetiefo eno achi no Daily Graphic kro na enso ene de aba beto hei na wode atum na wo bobo ede akere se Ghana se politics no kama ese enema binum sesa public transportation challenge eno nso wode aba beto a wo se kama ese aka esika no kra no ebinum ada na amanyosem enti afoforo akere wo madwene enti uhu se de University of Ghana for wo mo kire wo madwene get fund for nso assistant manager wono nso de ne de aba ye no nso ye boso ede ama yetiefo goel na say wo mo stand wo mo diesel discount no ede ko 200 outlets no bo ama 9.99 petrol sade ebo no ejina no anopai unya fa ho abo hu se ededem ya eno nso ye boso na ye de ama atiefo a
wo mutie saa afidi kɛseɛ ɛno akyi no wasan de aba beto ɛkyɛ sɛ de ɛbɛyɛ na nneɛma betumi asesa yie yɛma yɛ ne nkɔ ho na wo ma ɛka bi ɛbam ɛna ɛkasa yi sɛ yɛ politics no yɛayɛ ne sikasɛ mu nti wo mu su ho paa saa sogye tire no wo mo nya adagye akɔtena ase ya ɛdina serve kote kura twa wo mo mfoni ɛde ba beto hɔ ɛwɔ mo kyɛ sɛ sikasɛ mu wura ya manyosɛ mu ɛne nti baabi a obi bia wo ka bi yeye no wɔno mo ɛnsɔde ɛno nso ɛne da ha yɛbɔ so ɛde ama atiefoɔ papa bi a wɔn mutie sompa afidie na oyɛ bompo ado wɔde mfinhyia no ade osia o na wodie no wantena fie nni ɛne abusua no nko ankyekye anwewe na mmom wɔde kɔdwoblu special home ɛma wɔn nso ekodidi anopai ofa daily graphic de bokrata no kratafo ɛtɔ so adu no a mfoni no ɛna edi atwaguo obenya bi ahwɛ na fe wahwɛ de na ɛwɔ akyire ɛno nso ɛda ha mfimfiri mantamu ɛna wɔn de aba beto nti wokɔ region afa hɔ no a kratafo ɛtɔ so adu no miɛnsa ɛwɔ daily graphic ɛna wɔ se ka nkwanhyia 2025 nkwanhyia nko a ne yɛhyia wɔ kwan so nipa maako ahanu aduokunu num ɛna wɔn muti nananam wɔn sɛ do ɛyɛ duru obɛsɛ constituency bi anopai daily graphic de bokrata de wɔde ato hɔ no na wɔde sunyane diocese pani a wɔda no edema the Church of Lord Brotherhood apostle yi ka owusu ɛna wɔ sɛ akristofoɔ muntie ha ɛmfa ho ne baabi obi afiri ɛntwan ɔwɔbɔ anaa kasa a wɔka ɛno ɛni kwan sɛ etimi yɛ ntetemu yɛn nyinaa nka yɛtam mpama no sɛ baanua baako ne yɛmmoa ɔman ne nkyekyerɛ anopai ɛno yɛ de daily graphic nso wɔtwade aba yɛbɔ so bi ɛde ama yɛtiefoɔ sunon asogli power ɛna wɔn sɛ mfinhyia du nwɔtwe adwuma no wɔn abɔ asompa yɛ no wɔn betumi aka sɛ mfinhyia bɛyɛ sɛ dunum nkane a ɛgyina soɔ wɔn atumi ɛde asom wɔn Ghana na sɛ pomponi wɔsɛ obiara mɔnaba so bra wo firi so abɛhwe fam a wɔn a wɔbɔ ne ho aba so anopa daily graphic mu wɔn ɛde aba beto hɔ a ɛno nso yɛbɔ ɛho aba so mampani mahama na wɔn bɔ n'aba so sɛ wɔaboa ne ho na afei wakɔyɛ African Union chairman ɛwɔ 2027 mu nti anopa ɛno nso wɔ ha ya wɔn ɛkyɛ sɛ ne nhyehyɛ papa a wɔde ato so tituru ne sɛ mampani dada Ghana mampani ya wodi kan yewura nkroma ne villa ɛwɔ Conakry wɔkɔyɛ ne yie no ɛno di adanse sɛ papa no wɔyɛ African father mpa anopa ɛno nso yɛ de yɛbɔ so bi ɛde ama yɛtiefo a daily graphic de bokrata wɔtwa ɛde aba ɛbere ne ntiadwa yɛnkɔ yɛnim Daily Democrat em say issues kronwa and omudi aba Dr. Bawumia win ewa hanum say na Rexeg regional security councilor ewo enkran womo echire mu ese na esese womo ye developmental project bi ewo mine Jolands eso nanso enam bambo ensensem a enhyede nyina yenti no womo atwentwen niema so kakra kopem se wombeka asem biara edi afri ho enti yema Melinda Okulu enkramanta musuafo no na da Rexeg no onu na nimfo nyini eda ha omampani John Dramani Mahama enche obebu na ketema kopie mu ewo Zambia man no emu eye official state visitor wode ekɔ nti eduru ho no so a yebe follow na afei no komodie bi yebe kɔso ewo ho no so ye de aba Dr. Ibrahim Mahama ne honorary doctorate ho asem eno so yumatefo de no kratai ye Daily Democrat enso afabi edi abaye dikan aboso enti enya de esi ebekomu bebre na so afo ye ohwe homasua ensem so Yera Haruna Idrisu ekopie mu ewo abusua fie ema Jonazundem apak ewo Bogatanga se wode ne ya konsem so ekɔ ede ama abusua se womo ahwere womo ede hye na kyese wohwe de a eye Dr. Clement Apak wɔyɛ deputy education minister mi sɛ ade atonani nti wɔkɔ hɔnom ɛkɔhwɛ sɛ ɔno so ɛde yɛ akonsɛm nti wohwɛ mfonyi na ɛda ha no a na ɔno na ti hɔ yi a education minister na afei Apak abusua no wɔn nso ɛna
eda hanumia anopai Daily Democrat afabi edi aba Ghanaian Times enso edi bi ebaye. President Mahama launches Share Park Resource Hub in Upper West for value addiction. Ehun asem ewa hanum say na oye donate to Jowulu Special School on 60th birthday. Enti ne pictures ne de na ye kama. Wo share ne photo shoot awo ye na 60 years maame no nyame ehra na because ne hon so RS no VG Studios. Yeah. Enti na eni da hono mo pa enye easy. Nyame ehra ne pa na okoye aye kakra ewo Jowulu Special School ya eno so ho asem anopai kratai afabi edi aba. Dr. Baumia retains NPP retains Baumia as he calls for party unity, rebuilding, restoring discipline. Enti other aspirants no so na unimade ba ko eye me fe ewo elections ni mu videos na Dr. Brian Afre Dr. Baumia Afre Dr. Eyera Kennedy Japan like you could see say a free range. Oh yeah. Free range. Nti omo ahu no. Omo kan na chita afo no. Omo na ya na say. That dey o say on den kan ho nye hene ne mu ne ma no. Na engineer so Afre Dr. Baumia. Like the videos were very no be say into our party headquarters. Or say I'm kwaso so okay. And e metwen wo ho e be hia. Like what you say na fekeke. Until at the end of the day is the NPP that has won. Enti ehun asem ewa ha. The new publisher enso edibi baye. We kura de na we tension ben na ebru we NDC mu. Yes, tension bi ebruwi. Okay. Ewo NDC amanyoko no emu. Omo flag bearer ni bia na. Wo hye ha no ma yira fifi kwete. Ena ne mfo nyini edaha registration no ho internal okay say ano MPP fo ahunu wo mo de so nti aka chini yefo okay MPP fo aye top to down wa wie nti aka chini yese wo mo nso ebeye frimfimfini na wo mo de akwi a nti emre ne nkrabia na ebechire what God told me. Okay, eno ye prophet El Bernard no say medical boso dada. It's yensan enkomu bim say eno ye the new publisher. Ena the Ghanaian publisher eno nso ebaye NPP picks Baumia for 2028. Minority leader hails Baumia's victory. Or say enkabum ena ehia eyeyera Alexander Afenyo marking enti eno so ho asem ewa hanum sei. NDC applauds MPP's well-organized election. Say na enkofobi adane prophets of doom. Say ade we yo ni amanfo be kon na ntokwa besi na hwan ni ye be buru bi. Enti nanso bibia sensi. No correct. Enti esese MPP for ye bo wo mo abaso. Amanyoko no. Yeah. Internal election committee no womo aye adwuma Yera Joseph Osei Owusujo wise ene ni team womo aye adwuma enti yebo womo abaso enti enkrata ne mu nsem anopai ena yabobo biso no medase mu wano hwam na afrafo na asase eba na mu mamfa the chronicle do bokrata ensi ono nso de Alhaji Baumia ne mfoni aba abetoa NPP headquarters wona wo mutwa samfoni uhu se pene no wana kwapem se enkunim ne ba ya de ne ma ya sere na eda hayi bra woto na aba no so mfoni won mutwa ede bai no wo mutwa se we de it is possible spirit no enu na edi ehim no anope the chronicle do bokrata na de no na wode post sadon no pani Yewra IGP Christian Tete Yohonu wode ne mfoni aba beto akiri afi mihunu nipa mienu bia de wo mo gina mo hwe kai container bia ene niema wo mo yegu wo mo nim as a force bill then so de yatia no de egu form hai se wo akiri a wo beka se George Hot King ni bia yellow sa te se de yellow kon ayo na mo ban ho a na hu se eye shadapa na wo mo shada abo niema bi no mo do boasa no na we na wo say police refuse 120k voter cocaine bribe anopay the chronicle ucha edebaye no eno nso na nam so ama wose yenkan Exodus etre ya duonu miensa na yimu nwotwe and you shall take no bribe
for a bribe blinds and discerning I ask him. What say? So nye kataase de na efraniwa na echia atena na efo nsem enti we ohwe echire no a yewura IGP odina to hoyi a wo mo nso bribe no wo mo anyi na o ka de akire se tworo ne se maye nye bribe na efraniwa saa na atena na efo nsem so echia no na posifo e wo Ghana de wo mo nye yewura IGP adikan aka na adadi nso so anopei eye de krata na atwa de ababi no majoa wenti ana anopei endpoint homeopathic clinic aka yen ho se yade kwa na ye tenten de amawo a wo mo to nsa frɛw bra krono ma bo hia asantemamu ana shall signboard ho Dr. Kwatene Dr. Dubu Atemo wo mo mwa na wayare kwa ye tententen wo mu ntwe ne tiamfama physiotherapy ana massaging ene de ebeka ne se homeopathy ayaresa no eye wo mo a ukọ na se ye malaria time herbal mixture wombe ma bi na eno aboa pa Dr. Tafri je dro ba pa time no atu di ase na asanso ma onya ahoden foforo e de akọ wonyuma so time echechi ne de bia meka me se emma no fa ne se brato enti de abo se emma ekọ ho bia be ma mani hia na mfaso bi wom ebusti mi no e ma yade ntime mmen wo kra kra time ne yeti IME ba bia yeto nro bia ebi wo ho anopai okutaye mu ma menhwe de egina hai udi ne bia wo frefu papa ni kasie me pacho me mamo akwaba ya josu amu omiwura se na se video no ye didika no kre ye kolezi ye but enya me ase mo ekishes na kia omodiama apapa nyankopon anka mo onhwe moduma no bidin de tano kwa sam kata fika soa be a former entity no container no ho na meda sujina ntia ju ashama Mr. Brown Forest Commission ya mchema tu swetare ona bo akuga ekikufa eku ana na PC regional organizer kuja dupo incoming regional secretary na menkamo obani yebeda amampani ase awo na mamu papa ne hihie papa afi enie yetimi nya standard bia ewo na bemu afi nie onko international market bia nko bo besia lento to ye pa woni ni finance minister chief of staff sabida kinuma toto aji wo my Ghana yisika sam ajira brani ne inflation abafom and policy rate etimi atia abafom ebe ye be take over na policy rate enam 20-something%. And then Adawuma, a map form, a man, you did a bank of Jebisia, you done as your Bonabaso, that Dr. Mahmoud Mambiade, then you can get upon Busan and Sawyer, a catcher and Sawyer to forno. Yes, you want some Ebisano, the dollar, you could see someone Nebreso. But Luguda, Sika, you could see say, they want some Ebisano, it's one year ready. Rumiano, will be to us. Obi, so that Udini be our free fee. Aba me pacho obi esile video do afon kase obi ese hoya yenti wa no pay me da se no me na wase na me nchia ya mami akosi agwagwa de obi ya me mana tia no pay me fa nchia so nkokora enkoma eye MPP fu nyina enkanka eye kotofofo a waba ene MPP nda so obe yen senchene yura Dr. Brian Champo me chia no me mo MPP fu nyina ba so na me nchia yen flag bearer ya to aba yi no eye Dr. Mahmoud me ya me tire mi anu MPP fu nyina se ne nyame ya dum ya kambu ma ye ade a ni nyam na nyam na esofata ya kwatwa ba wa yan chimko se obi mo rempu atuo we exercise ye ne ye pioneers of democracy in Africa e baga na hanu so amanya sema ye no abati ni nso so a ye a ne pata no MPP na de ba ndi na ye nkan ya bumu na ye to aba emfama ye na mood ba obi ye san se he the capacity and what the exchange rate or the bond market. The mammy I was chatting with your chico, me happen. Meaning to go quiet, the mammy I tell you on a few November. They feel like the mammy that just come on to go back to the 35 hours where share that. You didn't share the car. They didn't you obey me and some more, and some, but I'm more, I boy, I can't. And you were clear with Boma. Namia, my papa, Dr. Mamuba, maybe it's not the job. I want to go to Alfonso Brabo after you mean Meninya met was so Chianca same phone in Amay. We didn't be our free. Macho na nama ni darusumai. Na nama yentiyo. Macho niwe anamfano pede na menchia muna membo mabasu ni mapa moye. Na mempa na sie eni kabia. Enfama delegate omutu abama Dr. Bawumye nyina
Yakupon on shra wo mo to mo atu abamo wo mo da ati no wo mo nba da ati ene Ghana fo nya ye da ati mi ne be man ya aka ba ko pa ne so Yakupon on what doctor mu ban e ma ye wo wi ni die na nso so nyame amon hu ban am ma ye ya ta ya man fo nya pere no enye yi ana Yakupon say yen ka no kwa Ghana fo nya nti say amembo ya aban egui NPP for na tutu o mu di bia fana wo mu ba ye enti mo je credit ne sa ma wo mu board na nye board enem so mu be you see na ye de to so na no bia ka say NPP for na wo mu ba to aso so mu dis board so mu chu mu tan NPP Dr. Bawumia e na hihye sa ne ma papa ni mina na ye be fra edikofo se onimwa after me mo mechanic because so president yi na se wo ba be ka atama wo ni mo ho hye dia that thing ye be better talo wo ne nyame ye man me ne nyame to aso udin ne bia wo frefi nya bro what's up efuna kasa efo bibia bokodi efuna ma efo ye ti wa no pe ni ta no ni ta Yakupon se wa se suna family se ko ye ya ye boko ifa che metina so ka ni bia o de ache nkwa na nyame su ye de na sise ni party de o do ni asitina sise mo ja de kufo na se de kufo ika na se ni asidi NPP we le ye abade akwa pie ni we si sofo no obi o mo ni atia sise ka bi si na mo ka so ye ni ye ka se bi de chi na se ni atia kwa mo ni asi anya kwa si na mi ka se 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 ni Dr. Mahmoud Bawumia ono le ya yi ni betna ma MPP na so no ye kan wa woni wo ye MPP ni wo do wa no betna no so be di na tem se de ya first de buka ya onye flabera so no le flabera anti ani pa pia wo do wa no be ba na obi ka so ye trufo na se wo di na te ye so wa be di to mama tem ka tire mu yes ma sa ye ni se abiro efo what do you say? Sorry, I'm ready to start speaking. I'm ready to that's it. I'm ready to since can you? Never move on with the last year. And this is part, yes, you caveat them. I know my generalizing. You know what I said, no, I apologize for what I said. You never should say, you're funny, dear Martin, fool. You're funny, dear man, I'm saying, you know, I'm saying, you know, I ain't about. Get to the population. Not among who are. Of course, I say $1. And so, $1. So, $1 is $1. Fatini, but I know Casas is a car with some more Carmela in Fafia. They did 26 years of them. Which has one I saw by any chance of a once a woman. But it's also the women's van. Who can work a class? Who got a Krakumas Express for with a 24-hour economy. And what if I get the and if you're waiting to Manon for my brother, like the transfer, I mean, that's it. We didn't be out free. Upon original for me doing here, because every some part touch mine. Upon touch my book, dear. Upon Uncle Father, my harbor or how to sense when you remember that so said now open on their course. I'm out. Oh, upon Sabato, dear, Ubian himself before the Bawumia. Okay. No, be himself, memory name of Umben, Samoa. About me, not 2020, line, Tramatay, upon or Paris Kaino. Never met upon a oh, okay. Neither upon we have you, but we are about the assembly of our camera to Abamano. I would say, we be fair no casa. MB before any more matches to and mamma, Umunyata to no. You are mamma, what you know, say, make Mahuman phones so am I. Okay. Oh, what Jenny phones to the Mamuni Dican, 1 million, but one of ones, so let's go over any. But Madame was switching and you say, Mona Maya, Nanti Mamuno. Then you are not the neighbor with me, I want and send you near to it, you to the Manopa, and we are near 2, and you are near 2. Yeah, and the 7 of the buyer would be about senior family and 2 of them with that. And I got to work at about now go now. Now, there's 1 man, and what's not been on our way.
woman ya sa da na mo woman kan very say you are jamati mama memu na wo bu no 2028 afeba be je no ato aso amaga na fa ntuma febra apa me da nya men kamo nya men dira mo me no nya me to aso ti atachima fo nyina ma ye mo radio ni nkofam ni ni nkomo odin bia afrefi yo no ko from why so yeah yo ayadia anope ajani mu yenti o fa ko bari na mi ka sei yo ye de nyankopon ase je ye ni pasusu ye na chere no amba musa omo nyina bo mo de pa omo ya de nanso kope na wi ni odi aze bra champo o ya de pa o bo no homo de pa ya so no je me ye campaign man o ya de papa o ya de international bi de ne ba ye so be fra konya no ndi mara ba mu onko so nyina na sa bi de ne ba no be fra konya platform se ba umi abeko 8 years no we de ne ba no so ba be kire mu na ya pega ne se konya no so mare bia wadi nkuku nti no bibia de ya me de ne se o ma di nkuku de na so nyina be kan bom party no atinya ko nanim am ya ko je power no so ye be je so ampa wadi aje power no ye be je every NDG for nisem ko mistake ye no ye hu ya quality nti ye be ko ye ni eni ba 2 million wo man to aba no ye bo bom ya se ye no mbe kasa na wo manya adin sakra no betu ama NDG mo e ba so bebre e ba eni paso e ma eni panya bi na NDG ba e ba so be pa na aba wo ngeti wo mo chamo wo nkrofo wo dia so bie no wo no a wo nya za nkwa ngeti no ho ebi and wo sompa mo bo adwuma na nse aboma ba wumia awi ni enti ni se ye de beko power na enti beta zumano good luck for next time se obitimi abafro akonya no bye bye me da se ejani mo ne odi udin bia afrefi opani kasi ye fabi agano wana because free dobe kwa biga ye mo we do isi ya se su papa ye MC MP obo agara yentiu pa yo so hu ye de nyame ahu ye mobo ba me chia Mr. Osman incoming tab we wabiga ye beda ojakupo asi bi NDC ri mapa ba beda ojakupo asi se MPP for akọ the kind say election primary manaye successful say the democracy do sebi e obuka obu ya chichire bi no se wo mochi ye hu ba bi ade anu ko ye mu bi ye be ka se chat na e den ato papa ya bi dali ni zo to a ye be ye no nya ku po apa ba ye gu yeah go ye da wasio ubacha ubakai enti ajana na chiniye fo mo hwehwe se alaji bawumia na sono fo mfa ne mra won ade esaka ja election is about track record ubacha okoya na ni track record no ja say enti chat no dey atu ye be da ready as say the yes said by boy ya bono Jakupo ndi amanye ye gagane for so as say obu boy wo by bo ntinu so nya 32 when something or he should prepare for 23 or 28 they say ya we can ya need ko do to ba cha u kai professor Febo ni no bi obo e no ko do to u ba kai ai ba cha u ya bobo bi why ajana be na udini bia ofrefi Otu kasa free hen. Otu kasa driver. Ujina hesesi yi. Sisi ya me wa beka esi ya ni. Yenti omura. Eja. Ye da nyame afi. Partner ti ya kwa bato. Na bibia ya asumdie. Ya mpise sabi edinmo ehye nkom se e mo 11 o'clock ni ye de second etwa obi. Ya tu obi tuo no ama musa. Ba na de kakra me kache your party delegate me say you know your party back but it do be we call about for so and some can be one more yeah me here okay and kakra me kache on abo Kennedy Japan me say why are they okono bako okay ye obetimi aye ye be mo betimi aye
and why me my power ye okoya opaswa na yemu yetiano why ade but me dey me make a change on panani ensure be for no only na free the overtime be too frank also because partner ngasa mu na we defend the partner partner I said partner say you defend the defend because it never say general of body the money the pressure negative the deal kufu after ya that's where no body am na defend na can be defend that's a net it means you be say udi match one ya ni na amanyame part ba kuna ni o kan say kra na ye delegate no be do no ase ye pese ye de ne kono ene yewa na mu do ya eji e babo ni chidom ni ya kanu na okwan bi e be pass wa e be pre e say obetini awi ni 2020 election ye be bo ano we wi ni so ye bo ano nsusu me anyi ya na ya fanu sa se ye nso a ni ya fanu sa iti niya ye da se ye da mu nyina nso so ase okwan ya mo fa so a mo je mre e say mo da ye e bo mo da uru mo ya de ye mi se mo nyina so ye da wase na ompa ye de so otwa akwanchene to so a wa hwe obi anye udi ne bia ho frefi pato kimpozo ni kente chima boko de boko enti okay yo me da se mambo abaso na mentia na aduma pa obo ma mentia bunu ikama ayekama I maintain na bunu secretary David Pato to maintain na kama buga MPP service na uka mimi yenyina mpanyinfo to ofia chini abofo no abato na yeko yeden ya interpret but ya to awie no sebi encham enye obia na MPP na adinkuni and it will be kasati obi ase no onfante na mu se so ba enugu na so yencha yeden yepepa na nyina kene Japan brano adutumo wayo na nyina yembom na 2028 ya de yemagitumu nka meme ye pamia but every ni ya na mekato mo bia ye de enkoku obi enkosho obi emo obi akuma ye de enye ne ya because you are sima kene Japan be kasa ya no okaye the brand be kan ya no we de okaye akonya na Ethiopia na akonya Ethiopia de hye na de epre o nipa ni no mu nyina aboa akonya de etunkon nti esre omo ko contest ni nyina sena nka o we ni anka o hye anka obi be ba support o bitumi no also be support obi na nyina yendi tumi because abatu de edipinade adinkuni that's eno de ken udi ne bia afrefi medindi KBBB mi frau furi bune is capital chichumai KBB enti wa no pay that's so wanka so hoye nyame ahuye mobo eyo nyame nka yina hu no nka oman no ho amen sede sede oman ne si kwa ye enyina yeti mu se nyame eni na domini ni nhira ene etogo oman we so John Dramani Mahama edi eni mu ne de ye nyina yemfa ampai bokse pa yemfa ntachi nyame bo ebeye na mi ha ndaba obi ade ye edi for ye pena pa because ye nim na no dru ntino ade na wo nim se oba ka kire se wo de di ni se emuso aye drum ana wi refi se wo no ni aru na kan ndi wo to whatsapp ye be ye ho adwuma kama nti ya mompa ye nyina ne sa alaji be we ne so wo nim se opposite team dia se ya ne ya do je pe no ya ka cho se nya ne na epe nti ye twa wa wo ni je epe no ba ese se adwuma no so ati apo mi sire wo mi say 2024 na NDC for e ka se yen tu mo anko 60 million no sa tamu na e no kure ana se yen no kure se sa tamu na e no kure ya and nesusu ye yen tu identity ko soa na e no kure ko fo be tele ana so omo mpire because ye tu o say and people for aboka to loss of omo ji omo nyentia nyina no se no the work of na ye to na ya tia wo ka ban ka de enye de betua na ade ntino omo fa aban no
kese ko fo ne bi ma ko no ko to ma ne fi so wo ti e se no mo so di kisa ye no ye and next year you see we are seeing no ekita ni se ko suya ti fi kura ni dem kwa ye dia and the koko for so ending no kura eba John Dramani Mahama ni Ghana mai yankopon ka ho so mo bisa kwa yo bi dati meni nyame toa so odi ne bia afrefi good morning. Good morning, sir. Pacho, midini yebwa we SOMPA kwashima. SOMPA kwashima je yebwa yentio. Okay, me dase. Nyameka ne se MPP na edi nkunim. MPP na edi nkunim. Na emum no Ghana constitution no. Enka obebi ase. Ozi. O dia so mprim se Dr. Bamie bi ni nte push up mom no. Odi amukika nko. Na se de campaign na Dr. Bamia this time me hu so sua nyoma bebre. Okay. Ewom. Enti mi sa nyoma na we sua no, minimi se be ko grounds. Ama youth na ban. Se on target me bunu no. E mani fa because penyin bi wo ho ma ba be du cha ba to be do hot ni koto. They say me bunu na epe adwuma. Enti on target se do target delegate no mje mobulu no wo mu no. On koso ano ye sad no. Mebo part ni na aba so. Oma ya de so mo yi Dr. Bamia. Admanaba. Na said ye makano Dr. Bamia oba bet and upon 100 mile or do I be go man medase eno de udin bia ofrefi APAM ewura we wa this concro kafia phobia kantamanto ba ko de o ifo adimo na oba o lu ze kanta de bia mo ba ja ye bi mu ya no kre ano pay you so the government my phone free you check for compliment the cash and sell video na me fa akunya ke si ma ye fragmela ye you Dr. Alhaji Mahmoud Baumia NDC 14 dia no mo but the president of India and so almost say cool chop mom ajana wan say cool chop I don't have it now APAM sir yeah we are Johnny yeah go akansi so wouldn't candidate yana NDC for penny pa onya we let's obiba no ta be jaka jo say Baumia you could job wa oni dia wakika ayo mo say atatia pass ye de account no because doctor ba wa ba no ye ye taneti say you say any NDC because I'm one of the new candidates never have. Ghana announce no. Only records now. Apart from Rollins now, or you cool now, on one Ghana on the president now, or by your baby, Akunyana. A pretty a Dubois up to John Mamaya or Sia. President the Pierre or your new candidate, I want to need that. And he would say, Dr. Mahmoud Baumia on the Panada. And NDC was for the bed, and a quite be answer and they are doctor when you could marry. Ajana one NDC for Omogata because put him a beer and I second say no. Now go be a woman here. I had day and I want to make up the young as soon as Timra. Now, soon as it's so also young people. And Dr. Mahmoud Baumia NPP, and Dr. Brana Champo. I mean, I won't count no one because I'm there for F. But yes, you need it. And the best friend, NPP Kuna, a young Kunimiana, and yet Dr. Mahmoud Baumia, a NPP for the Kunim. It's moving now, your support to Emano. In your Kakona way, between network to be on the pay, Nepin with the Mokai, and yet. That's right. You talk about it. You talk within the Ticono. Say, you know, support Dr. Mahmoud Baumia. You're going now, Yanji or Mana almost $1. Who come here? A boy diploma $1. We are a diploma $1. I wanted this. Now you're 2 months out. That's it. It's one Dr. Honorable example. Also, Wayadi. Honorable Canadian Japan. Wayadi. Wabed Japan. Wayadi. Omo can be obibia ya ni na ntia me papa wa place up your mama and just go dia na ko amu obi wo so
ya chia kan tamantofo nyina udi ne bia ofrefi Tulbaka so mo ofaze ke ntio eti amuna apam to bia abetia awunia yen kaya oya fanyo awunia ete then this is possible when ete now e ten yen be yini ete naba to omra no omra mechi mechi ni pakoro be enina yen kwala o to mun ko manu je yemini kwen yemini kwen omu nyina omu wen bia kwen ide bia meka itini ye PND ine wole sinanti oyi ansa na omu ni nyina ebe baba ine omu yi na ba ni papa ko pe ine omu yi ni ba ebe ye de kakra ene ye hwan ya omu ma ka ni nyina ni mo ni bi ntre o ba me je better o secret mate omu ni ombe yi ni pa ni meji aye ti o ma yi ni ye tren almost yeah, almost NPP to pass when almost upon 1 or 2 what you do 1 year. 18 years or Ghana had. When intense foundation, what a and you 1 day, and you 1 year. It's only nice, and I don't buy all my. I said that. As almost I see, or mamma, mana, dollar is the Papa Mamma Hon to President to say, I want to bet better the law. By then, we're promote to tourism. Only your friend of tourism. Only your friend of tourism. Tourism was here. We'll be seeing Kuma back in a and 1992, we will promote tourism. It's a shame. When you are a friend of tourism, Mexican, your friend of tourism, they will watch it. In your friend of tourism, correct tourism centers in Yaya. And then, first, need to call a crator. Tourism, no more bad, no more quack crator. And then, who will be on quack crator.